kam di drug support ke jela menta kadai ka wei ne ki kam sniu ka bla jelai bah nawar kala pur ha keleng kari khasi jantia bat Garo Hills. Ki babon ki balangat hakane ke jingdi ki de ki samla wat ki badang ret tertaru bat haba ki di yo new jingdi ki nong di drugs kim di tang marwei henry ki sngo tenat banyalang para nong di bat ki de muja artat haba ya di lang bat ru ki de le banyalang parlok ban wat parlok khnang banya perngop lang hakane ke jingmlen ka basniu. De halor kene ke jing yo I ya ke jing long jing man jong ke im lang sa lang ke wei ni ki seng jong ki samlash nong ka seng samlash nong kerdam kulai nriu kilometer ka ba ha po thamri boy ha ka sngi ka ba ka perthai ka rakhe International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kata ha ka arpun re tere ujil liu arja arpulai ya ke jing lang ka bala penlong ha po ka yasnok ti lang village organization la ya thir da kumno ban plilat ban te lakam bat ban khang lat yo drugs bu un rung ha po ka snong ka thau bat bu un om yo lat ban prung kli ha ka im lang sa lang hakani ka sngi ki balai wan banya sim banta banya aji hikai bat jingkran ki kenthop yo nong hikai na ka skol ba ni hu u Dr. Ricky AJ Singkon u ba kien nong sit u officer in charge omsning outpost Uba P. Tiumon, MLHP, Kedam Kulai Sub-Center, bat kakong B. Pamshong, DMHP, ka psychologist na nongpo. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kani lagi sisa nomrim joka sedang dengan usnam. Aka aku santri ubnai bahmriu kat klaspak lai kukendai. Aka aku santri ubnai bahmriu kat klaspak lai kukendai. Aka bau tongwei crowd perkhat about China, overall deportation, jong kawai ka province about China. Uwaga katan jong di Lin Zezu, LINZEXU. Utaw Lin Zezu haboi ya kali sarkar parang kita baka kaju salam yutaw opium dari kerja jintho obitan naukala penni itu drugs. De u breu champam bat kum uta u breu uta nongelam kam santo kai ogram ka chiki kre ui bakan ni ka chile jong ka sarkar bilang kalong ka eke ka ima ka wakta ya ke nam salam de kum tha lomba ula shim karai ban yele persha bat kum tha long kalam kata sma ka ban kong kata ka kakma persat itu opium ka first opium war kaba hakata ka artu santri kunai ban wiu ka transfer lai kundai ban ude uni ubla trot nanti ya kanikat jingere persat ya opium uba mi dulu drugs uba lakta ya ibabun balang debat dehaka nyotri kunai bakha bibasnem Kendai Spa Proponyo Agaba ka United Nations ka General Assembly jong ka United Nations kala spa sa kata resolution but nado kata kawamot na kala rai ba nado ka arpun riu tarik belani lamam baka kala rai bakas arpun riu tarik jong nai ba riu nado terus dan ka Kendai Spa Proponyo la raya ka kata resolution juga United Nations ban penlong ya ka pun kasni ka bakarpan kasni ka pertensi tu kan yang banyak persat ya ka jing penangkam bahwa ya drugs bat ya ka ba detu ya drugs pi haget sisa drugs ka dawai ulong badan kam mau dawai apa apa bersihkan sopo di dawai yongkle di dawai shikle di dawai laju penan kami kita soker nak benda banyak persat di kita jimpang di boker de udraksi omlong ubasni dan rei balai palung ubasni habangi penan kam baklapat udraks ulong ubasni kan ke jimpang mau habala supa amse palat nyuput don kajingma te kanu hi kable palat ka don kajingma te bat ngidon ni kan ka world environment day mo ya ka rin ka sni ka pam na kam ta kamarin sodong sopon balai habdon ni tu nama bo buri upom pathar ni ka tin si bat ka bakta bat yanu bakta takta idanahi
mau kata yang ihi beriu ya kimra kami dai bakani kasni garpan kabak ko thai bom sitalu ka rakhe ka kum kasni banile persha ya drugs ban ya kajing khali tu ban kai kabang ni kalong tani ko kajing shisha anohi kawasni oi ani sopha mo ban le Rai yak ke bante kam nong ka so la phiong ban pra ya kani ka tro ya kani ka yin ese yeron ta yin yeron yo tengam barwe tengam tang sisi la propum kani ka yin rai ban shna bante pat kum ni ko makalong kan simpor le se da kibnai ban penlong yang ya ka kumli kan ban pensio penjot kam nong ka ba kalau kau sopha, kalau kau tahu hagajing kajung beriu, pan pensir kalau kau sop, andai pantai, pan penha, kasimpor, bon si, bon tayo, bon benai. Ban kadi kau ngaget hari kepor, kau bon ideki hebren, ki samlal berkentai, kira hangi, kadi kau program menolak pi. Kamdei akan dia pi re agni ka bor ki dondu ki samna ramba ki long kami long kapa ngaso ba ladingi kren ya kan ni kasmi kum kata kasmi ka baginya ya le persha yo new drugs banyak persha ya kan kai tu new drugs kam la penlong ka kam ka bangila panle tang ka sismi sosi penlong bang hiju pelong begini ki program ki babun oh ni laki ya ka tang ha sismi la kalong yang kasih minta ya ke World Environment Day, ke Father's Day, Mother's Day, Enten, ke Christmas semua. Oh ya lek kemen sekolah Good Friday, ke Easter Sunday, ya lek kemen tang hak siswi. Ni kelet mat bangidon kam ya kawan ya ki yaksa ya kawan tei ban penha ban kemal janman kasih. Aman namani pi hak bede mat new drugs. Ba kawai na kijing karkom kani ka khai paten ka balong beat ha ka perthai lomba kani ka jing khai drugs ka jing penya drugs ka dai ko wei na ki jing khai ka ba ban ka kedam bata ha ka perthai ka baning kong ka dai ka kam thok kam sukor ha ka perthai ka dai ka kam ka kam ka ba ka kam bomman ka kam bomde kalau buat dia kekal kalau lingkong, balong yang kita dasong, balai balong kata tadi lingkong, kini kat drug trafficking ke bawah, pan snow tu kalau manusia ini kini, kakam top kam tim kabat dia kekal dan ke lingkong, ban hak ini kakam balong ba, hak sistem, kini kakam top kam tim kalau dani bataya ka akan yang cukup bisa kalau Kendai spa $8 billion. Kendai spa $8 billion. Kadai ka kam thok kam thim ha ka prathei. Bat kani ka kam thok kam thim ka bat ka kedan ka bani kom. Halo ka ngai don kam bangin kam long ko ngilai ihi wa ka jalla ka jogi ka kam thok kam thim ka bani sna sro shimna mariwan ka ayom slap lakor ke sudah kaba milai kata kade ka kam thok kam them kaba shakai tam pat kaba kolong udiu drug trafficking kaba kajing rong jing cukup bisa kolong happening south pa arpun reo hado reus pa sanpo billion kata ka bisa mua pan arang ipi dan idon se try shi totally pemkini kamraru kata ka bisa kalau umlakan penyam ya kata ka bisa ndai suba arpun reo hado reus pa sanpo billion kata ka bisa kaba la pendekam hakajing kai to drugs hakajing pendek mo ya yo kata kajing kai to drugs dai nama kata ka United Nations kalau penpenakan bahkan ni keswi kalau keswi ke bekerpang kabangnya le persya
ya kajing kundon kam baklai drugs bat ya kajing khayitu drugs ya tamba isu ko ya ka kum kasi ka bakpam rei kajing le persa kam deban kot tan mantasi kadeban ye teng shilter tat hado banda rot ding khong sindon ya uni kajing kundon kam baklai drugs bat ya kajing khayitu ya drugs de kata hi kadai ka jing angnon kajing tram jong ke United Nations tamba ke United Nations marwai kanunga kadon tam ya kajing snok tilang kajong hilang baro kita nagabenta kita kibam mo nagabenta kita kibam nat haga bor kajong drugs but how you snam ma jet ya kadika ka team jong universal haga bide but kanika ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking people first, stop stigma and discrimination, strengthen prevention. The theme how to stand on people first, stop stigma and discrimination, strengthen prevention. Akin kasi kibriyo ni kong nang takyong sange kajing penbunam bat kajing penyapher panklan ya kajing kam kata kali katim halusnam kaba katim kakot yangi kibriyo mangi ningkong bat manga bapi om ki nong song stong om kita ki badon ka banta ka bakha nagabante ya kalawai ka bakhna kare ka kamlam jongi iwe banne kumro habuni I lan habuni tip ya kita ki perlok ki jongi ki balanga ha kajing syake syapom ha udras kai ka bagi don kam kalong ban penbutna biki ban pentro yaki nrei da jaman sim jong kajing smoki pi kumbong kim kajing ble kajing e kalong away na ki atian kabalapan job yaki nong shun udras ulong nong shun yaki bakun ki bang nong sen ban job kita daytan da kajing e kabau tua jisu berpama kabau lo jong de na mo upan pau ya da kajing ke ba kajong ble kabau yung ba ju kaba job lut dia ko pathe tang da kajing e habangi I ki se ki dong ki khot aki long yung nong sen ki jong kami ka team ka khot ni bangim dai ban event ki ngim dai ban kan tho ki ngim dai ban pun put na ki lakalong kita khot jong ki ne wat ki nam salam namar ke ek sil kalong habangi I yo brio ki uwa hat mer jong karya phi ka jinglong jong I ko gajat pun kalong o ida snokuna bana kan tho shu usaitan ulong wanra seu ni brio ha mer jong karya ajaka bangin siamban bantan mo gon mai panha angin na yaknya shu kata kali ka jinglong ka jongi basutna bha banya kan tho banya grenben habalaten apket ke today ubreu na kabreu kabras not hagi di dunia di wasmi hajaka bangin don kata ka mensim jong ka jus banjarab bani snei nan khwit shu nan ther shu oh sarat te kata kali ke ba basnil ka banumla bangin rap dingkhom ya ga kum kali ka jisnil lada ngidon kum kata tangkom pakhat tenga small hadri ka por ni I ya ka jisnil ka meat no drugs and ray banrat dingkhom ya kata ko snil ngimla da kata ka jinglong pasnil da jinglong ka joni amar ban iben kalong ga ka kalong negative ray haba da ka jingi klam ka jingun tho nangai kata hi kadai ka sinjam ko banikom ka bangilang ban jok ya kijing snil ki babun jan pun dukom kum yo drugs but ya kata jing khayitu yo drugs de ka mangta ka baki om ban strengthen prevention ke ban penklan ya kata jing kham jong drugs kata ka le jong ka we ka team ka long shibanta jiban ka team de ka om ban penklan ni jing kham ka put nado ka stangi
bangin mongin khalat na do stam na pun sini kan hadis nong beliau ke ông topi mo min sia persiang mo pun sini ta happy sumat kan re da lama ni we sa salai oi sakati long kermi ye hawi tip ye kanu wasliu tabahi panol wasdam bangin lian hi kata bat katahi kade kaba slow kade ke don kam nagunta jongi hagabakum kade kesmi tanpa kamlei bangkut mak tamanta kade banai betain silunta ya kajing sniu hi hapan ram dingkong nalarumpe kasom hagi mikit pa baki beron lobor smoko undang semua orang pi haga research ke bekile kisah sedang nalarumpe kawai bat kalong haba kadeko kalau ni nonsen mi kijing kenrum kenram wat nak kita kijing kenrum kenram kijing fight kapra kalau ni nonsen kini mo kijing kawayalam sha wat sha kijing penlin ya kijing pendom kam bakra ya drugs kumno pan ni le persha ya kijing kritu inu drugs kaba lap penjot iga pun khamtam hagaliga riga jongiru bat mentah milik tanah kosong syakin nok kendong uni uradong namar kapas ni hikmong kam long kaba eka ya kaba baha kalong kaba brei ya kabas ni kastet bandung keleng kumno bangin jauh di ada asmo kawe neki mat kaba dingkong ane ka atiar kaba nilaman jauh ya kacing yang drugs kadai kaba dingkong bangin don kajik it lagi mo ladang it lagi ano ngepi nginam pencok lagi ngaju ong ngepi beri ong mo kabaki ong kumtakin oh nakam tagari bat nakam tagajet san rio teng beri bayang doktor syak ina mo tong badai tak tolong tak kita kinong nikmat bayang grand for election ikran sepangkari pada rio don beliau kawan cepat apa gitu mau kumne panjang barulah gitu pak nginyakon yang kita beliau kalau nginyakon panjang barulah kiong in jadi beliau habatan yang dia rugi kumno berkat bantuan kejingkerman yang hukum kata ela dengi sisa ya kabar ri kejat beliau dengi apa penyane persa yang dia kapan sedang sonangan yang berarti lagi, kumno mikir lagi, dah kabami urang lagi. Minum le kadu no pasir, habang ini kiparno, kibam beli ini kibasir. Kabha bagi kian maki, banhar tu kapor, banyak thopat sikwe, bakin jawab banyak sen ban kala, mau ban beri kan, tambah habalet ban beri, yang beri lagi cikit. Kamar kumba tanja tang menin. Kalau nak ai ke counseling ya we sama di bawah itu juga dia tu syakita kini lebih panjang dia jira hose kita pan ini nang kerja sesuatu harus nol ani nasmo ko boleh di mat pula isi kita pengihapan oh pengihapan semua tu bah ni isen habak ni kiba ngop hakai ni jingin basli tanba haka chu kapor ni kamau ba kumba ka thim ka khot ba ka deyani ba ampan kondam ampan iban re da ka jike pat kata hi na smo ba haka puthai ka kum kani panjok ni jing sil robon ka jike ka de ka wei ka bila panjok Hamidon dia kecil, supaya lagi Pak Nanta ni rapat itu kami panjang nasmo, yang berukum kami nasmo matong penting ki shom hapok kita ki hap center kat bersong, ladang don kecil itu kaba ubri lekupni kita sakit sakum kiyo tomong kiyo so, kecil itu naso kapan kong kawai itu ka atiar ka bakrau, bat shom suka pan berkemau. Lagi bon ko magjalan bon kini kiba tipu ni kawai ka bag tin ka tong play ko ko tawan hajan ko play don wa hajan pi
Oh, ele persyak setan, kamu ikin slir, mau dan petman. Kung kibagay na sko, na wat kumu bangay ilagay, ajus utanat ng snow lekan dan tra. Namadai tanda ka bor ka jomble, pangilapan job, ya kung kini kijis kinoshun, ya bala katak jor ya kajala jor, ya bala katak jor ya patay barokaway. Dia nga snow ang light na ka bor ka jomble, dan na ka way pat ka bor. Dia pat kata ka bor, ka boleh ay hanga berarti ningkong tu kami banjong. Sekolah hello bagi cincin di drops ibu di kak semuanya apa bangsu kenal nanti bisa nanti kalau bagi cincin yuk pot di drops. Padahal video kanu information yang nong di nong tiap nong di drops sudah untuk mal si polis malah itu selalu kita kemudian diskusi bala lagi nong kita ajar lagi pak Junza. So kau itu ibu bilang kalau mereka boleh opat ikna drops ikna semai, syat jale antara sini dan si tahu nak pelan kapok madan. Kaan juga nika LDPS kalau kotek drops psychotropic substances kan syat. Itu dia begini di mana mana jadi ni. Jadi nama tu nak kali isyong nak pelan jela. Tupun sini si sama kila ya opat ikibrio. Saya nak kita berbicara sama polis. Dengan lagi hantu, pak sulung leno malah takut kamsa. Takut kamsa ada di game beliau, ada drop sudah pemadam. Kalau kemarin kesisian, seksi samanya, malah ada obat tidak kena, mungkin bisa pak song dia tu, tidak pak bu dia tu, tamu kerja obat, kerja saya dia. Kalau kita berapa kali, Pak Asyam berapa kali, supaya penyiaran, supaya seorang kali, 10 polis. Tidak awalnya polis itu, nanti bahawa semua ni yang nilai bagi research, yang apa yang magistrate, ni dulu gazetted officer of police department, and one tu authorization dan nilai bagi policy search and seizure. Dinilai kita nanti amadan tengah dan kat magistrate, bila kamu international. Bagi kami dikenal pun kisaki. Bulsi nilang ba tamu orang basnam, terus ketisnam. Kalau ada tamu basnam, tamu ketisnam dan berjuang. Terus di hari di department dari wak kisaki kata apa lebih yang lain. Di kota yang kepala yang dikena sama bagi konsul, di kami semal kami jin dari bisa. Dari poin masuk bisa kali. Jadi bisa kali. Di sulung sakit tang kalau research misis tang kalau dia buat kena ma bulsi hari disaliara tentang soal antiwut disaliara supaya ini kan ada yang kamu sakit. Jadi kalau kau pernah ni kalau tentang ni kena lut bilang kena besar. Jadi kena kata bahwa buat kita di cukup syai jiwa. Dari ini bersentuh yang kata apa berkian lagi bersenu. Nomor kali kini kata bahwa kerana tujuan kesenam, tidak kuat bertrai kita berpersang kita di persang bertamai. Jadi kalau kita kuat berpersang jenggot ini kalau apa, ini bentuk yang kata tu kena ini kisah lagi di bentuk yang kata prinsipal apa kecingnya berjoni mah, medium. Jadi kembu yang kata principal dunia kemana di Bandung Rusia. Ini kata gajimut Rusia. Kepun bah kata kekentin Rusia mah, kami tak kekentin. Tapi kalau bersyok jemut, belum Rusia kan. Kemudian kau kalau bah nyimpit banyak. You let's say example mah, lakadi gajing bam, kapabahan, kapasyuma di nyimpit banyak. Nyimpit banyak mampu itu ki level mah ki jimbab joki lagi ki chips joki ki badan untuk apa ka level joki hi yang ki level kamelu kadang kata kasini kadang kata tapi penya lagi ki kalong nem ka kaban yarap kamera ka joki te kalong punju you drop semua drop lagi ka level bomdan kislu ba bomdan level kemudian bamyo yang kata kasini tu nah kesorkan mod umdan kim ain certificate yang tu drops jadi bersekutan nak kata roba you drops
Today basni hadu kata-kata hadu baka kibio ay kata-kata certificate mo lemgi nanti bas supply yang kalian. Dia ide lu kebaar di ban akan husia ban pet banyak. Kunung ide ban pet banyak ide kumentama gila don kini di for internet joni mah kasuk nanti joni banginuan banyak. Ba yo lesi uni yo lesi ketika ya kabang ko bahag ko basni lu ide ban buat banyak. Ba kani kaya rap kumno ka majong bro. Kasi kumno ka majong bro. Kajimentoy ba iyo ada ni bab na dingidi yau ne yani kani kajak jumbang. Jadi kita timbing prinsipal mo dibagi minggu buat manusia yang jom coba ingin explore dan bagi mat dan ingin persang ya kano kajimbang dan kajindi. Kalau kumju ya drugs dengan cukup ai tak kini ikitin ko ban persat pi ba udah drugs kepala bantai isa Dr. Ricky yang drug abuse kemudian dani dan perengkam bun nakajing dan kam jom ubreu yang kata drug abuse balik kanika bangin rakhe ya kanika si kalau kaba kongsan namar kat kum ki kanika National Drug Use Survey yu iba pun hati bureu ki balangop lakanika kia lakade kini tobacco products lakade yo drugs yo ganja iba pun kini substance ki baki ju ade but ngin pe khandia kanika survey khang bangin la bar su tho balik kadang kam kanika awareness program namaba ngimla bantit yo mga sisin ngasi ngalong kaba ngangat hakajuk apot tanangit balengba kanika ka awareness program ka banudan nila ken ba ngin kia lagi dan prevent kita dia ka ha India ka alcohol use ka de khan niu klor ki ba pendan kam sang point niu klor ki ba bala along problem users kila bon shipun ki problems kila sang train gamet ke jongki kila sang yo ki jimpang ki ba pher kita pendan kam ka then ar kandai klor ki dependent users ini kamot ka ba ki bala kerni hadu kata bakimla ashuban iya ka kamot himan step ladi lani shaban kedale kanu kanu la dan kam betaka kia lani bahkan dan tiki opioid users kidan ha ko India live klor ki ba pendan kam new lak kidi bapenan kan ki belasang dan ki jingthol but are hope kala kidi dependent users but ni lang shibon ha district ke jong yu ki ba kidi dependent users ki ba ki bala kerni hadu kata bukila dan kam banwan ki jakar suma dan ban ha suma dia lagi ban lat na kini dia tu min pet kidi ki daw bagi dan kam bahaba ngin pelong ni ka awareness program na man la ban ket yo but new wa ro iwe napi badan hangni kinmo hakinu ki tagi substance but wala da king kidan di bango bro banin wa de kaji sumarku tigin pe ki 80 reasons iba i doctors ko mani la mata ki reasons dengan man shim ki reasons ki ba bor ki bajum pelong ini yo breu lagi ya ka breu bakin boy shaw pot kajing kerni kabanin pom kadi kajing dal nangi POE haman laki lan haman laki dong ki jongi kidal kibadi khamtam ya okwai khai di uraja habangi yo aiki habangi sup bani yo aiki kiwe ki bam ni rupa bani langi kata bagi la banyak kun persya aiki jing ki jongi ki bangi syam kadang kam bahana mar balimpa kini ki jing ki bangi syam ru borobo kaya lam ni ladangin telat suka kumwe kaya lam ni syadiki ki bangin pedang kami ki jing di laniki baban bam ikili penjat ika jingim ke jongi temperament ke jinglong jongi kilong pundo ikan mali kepekat hari ke jinglong la jong tentang kilong pundo ide itu besu tenang pahane ban kapoong iparlo pinget ya kata de banget ben kamut ka nilong pasel kamut ka poong iparlo le kani namar bating ting yo do parlo ngadik le lang teng melawan ban pencahaya lagi impulsivity
kamu la dadan balik penting ngaruh ade balik lang pen bahaya ke jinglong la jong teng kita pen bahaya la dia kilong ti buat ko aso kita ban shop arway marway ki bakhat ke jo ki jingja ke jing el ro pen susi ha bakhat du semua bam dan bayar ap ki kimle pam jing arab na ki we tabak ki semua dan bayar ap ki ha ka bakhat du teng ni da cigarettes ni da kiap ni da drugs tapi bahkan ni kejinglong jong pilong ibang kunoro ting na kejinglong ka jong ka ni temperament ka jong ka pelong ini ba ngom hagi ni ki substance ni sha pengom dan ijing jaha jing em idan ki bangat ke ba daten ba ki jing jaha ka jing em ka jing khlat no jong ki ba e ki ba thon ka jing ya khat samla ting ka jing sha iden ka jing sha ban beng ka ba palat put kajing duk jing kerdu kajing bom dan kam jing bom dan jam kajing syak le ben haying hasam kadap kum bohong i doktor mene kadap tangki undan kajing as ko jumut kini ru ki deki iki bor ki reason sani ki taw ki ba juya lam yo brio shaka jing kerni teka family history haying hasam subut lada ting pau di ting ki ting kala aban hiang pateng ru ngam 100% rate lemba ka ha shnong kha thau mod hayeng hasam ki parlo ka jinglong jonga ka pelong yang bangan no ha jing kerni bai ting indan ka jing kershan na yang hasam idan kam ma kaya kani bang lai ki mapun ki kuman pengemai ke jing ong doktor bekas dang na yang hasam da kadang idan kami paham de long ki ba pikir ki kun ni jong ki le kuno kiwan ki ya che be yo ki ong la he ula rang ba la su ko mde ndre ki di ba tip che ki le ke ki le nang ba bala da ki dan ki badon anu kanu ka jing pher ya ka ba ki julong men chwa ka mot ki de be ba ban le nama da ka ba ki chus ngap jar bor hadiah tama jur ha kan ke jing pang da la pau sabar buat talajur bahak kajing penangkam kamuat kila aslang pan kita aslang ban yu idak bahak kata teng ka yo hadir kita kadau ini pa ki balong ki ba pikir kam haba ngin ong ba nilai ngan persang isisien ngimtip ilong ibang kuno kata ka kontri kam jo kamet ni kalong ibang kuno yo ngide masen persang yo ka kabat yo ngilong ki berkerni ta kadau ong nadadadin berterwa manu ong re tiki ngangai babun nilai kijing tak bau drugs lani kinu ki benta ki ba ini kijing di tuan lam kum kanega ladangi penon kampalat kawan raega jing do no ki benta juga met ke jongi ki basako takta e physical health ke jongi ke jumbo jing perkhat ke jongi teng idak da kijing kuslai idak tang da kijing do jing kerman Teng ni yo aki jimpang bakher kat ni cancer, stroke, hypertension, teng HIV AIDS kanika teng lada overdose le teng kashim wat era jing imbu teng kawan rahu nama sani ka jimpang kade ka ba kam ta na yang national kawan ra ka kaja ayu hayin hasam kada pangki jing susi jing kuslai jing kutla nlecha take one kita ki emotional problems hayin pat hapo shnong hapo thau but ting ladang lasang man pendan kami kini jayu nyempua shaban school namar ba kamain ke jongi lani ke jaging ke jongi ka perkhat betang kumno bangan yo ini ki substance cuba kumud drugs sakian kumno bangan yo ini kamut ka school bonsin ki lado ladang idu ka school jayu ting dan kam dan jam but ka kesakhi kalong ba ladang ka pat kata ka dala kerni pala ko kalong bangim wa banle ka jim ka jongi kalong bet lanung ni yo ya ini ki substance ngindi ye ki balada ka ja ka tumin le kuno ting ka poi ka tu ka thin ting ka poi ka penya brio ka sho ka dan kita baro bija namar baka jim kala dei bet now to substance kumnongan yo ngandi kalaja itu affect ibaudan dan ijinta baudan kumnongan yo abyang teng ban kapisa teng haba kiklem bela kiklem trik yo na
bor kawan ra ta jing tu jing kiem hakapa teng iwan krai isha kem haki pulen teng i violate no ekilos i penyap ria i shock i dan teng habang imla asyo bor i shim no ela ka jong jing em ta kadau kani ka jing ka addiction lani ka jing kerni kaya ya engkar patka suicide Hakatik sngi kala danru ka jingsam yaki khusnam shaki samla ki bla pas bha ki examen bapher jongsnam arja arpulai hakaba uba artet banlam kharsati ulalong kongsan but dis emle kom usembut kongsan. Objektif jong keseng samasno baga penlongi dari program mana dapat kuburam yuki ikna pas pahad musna masa pulai jingmu hi jong keseng samasno ban kuburam yuki ikna pas jong musna masa pulai kalau ban air musim yuki kenang bapit nga ban gai teng ye jipule ke supi Pakistan Pakipor Banangwan desa nabi ibadai ibadi kos ibadai lain ibadai general bakum tak ter nak klaim kai ada de kano kos pakai hari nak sembilan desa samasno kalau ngabla keloi benda pengkat tapi kaya kasih akan nukar nyai tiga dia, nyai dua tiga man, bakam tapu, kena ke program ke bagi pelong nak bagi kecil ke program. Kalau lu sebentar ini, nak kita kalau way kejoki, kalau maki kioi, kena kecil air kusram, kena nak jalan jauh kesan sama. Sekadar kecil kendut, kadang kecil sabun kaki, balado ngan yo kumte, bak kataru ketika way kepan. Kabana kalian bisa sama kabu ya pi ki barang san lagi barang jak syapra ke jipule hadu kena poi hak SSLC bak HSSLC hak senam ke bangun bak yang ini ke program kebangi nale antara sini in air ya pi